Čelnici opštine Medijana vratili su se u školske klupe da uz učenike i nastavnike osnovne škole Radoje Domanović prisustvuju prezentaciji najmodernije elektronske table. Vratite nazad. Ovo savremeno učilo će unaprediti nastavu i omogućiti savremenije savladavanje gradiva. Zaista smo presrećni jer smo jedna od malo škola u Nišu koja je dobila ovu tablu kao zadnja reč tehnike koja će zaista ostvoriti široke mogućnosti u svim oblastima i unaprediti nastavu u svim oblastima i kako iz prirodnih tako i iz društvenih nauka. U konkurenciji 12 osnovnih škola žiri je Jelku iz osnovne škole Radoje Domanović proglasio za najlepšu, a kitili su je učenici 8. razreda ukrasima koje su sami napravili. Ovde putem interneta u svakom trenutku možete da napravite priziv tehničkih pomagala i da napravite jedan kvalitetan čas. Mislim da je vreme za nauku uzrelo u Srbiji i da ta potreba je definitivno dobila svoje prave zahteve. Ovaj školski čas učenici su iskoristili da na novoj tabli napišu po jednu reč, a rečenicu je zaključio predsednik opštine Medijana.